I adalah sejenis orang yang sangat gigih. So kalau I rasa malas ke, I rasa tak larat ke, kalau I macam malas lah, mainly kalau malas I akan buat juga. Tapi kalau I malas, I tak adalah buat 1 jam, I akan buat lah dalam 30 minit ke. Tapi I pastikan yang I buat juga. I sejenis gigih sebab I know what my motivation is, I know what's my drive, and most importantly, I rasa benda ni adalah rutin I yang I tak boleh kalau tak buat. I kena buat, otherwise I akan rasa macam my body is screaming. Dramatic, but it's true. So yeah, I akan push sikit sebab jalan je sis, it's just walking, it's not like high intensity workout. So I push myself. Antara soalan yang sangat-sangat popular I dapat adalah ni, diet you daily macam mana, apa you makan, Uyaina diet ke